reka rero nkuko twaje imbere y'Imana Gisi tumefika mbele ya Mungu. Reka dusome ijambo ry'Imana n'iryo nyamukuru duteranyirije hanga. Tunaenda soma neno la Mungu, neno ambalo linatukusanyisha hapa. Turasoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Tunasoma ndani ya habari njema ya Yohana igice cya 11 sura 11. Turahera ku murongo wa mbere. Taanza mstari ya kwanza. Turageza ku murongo wa 4. Unafika mstari ya 4. Reka dusome mu izina rya Yesu. Tusome kwa jina la Yesu. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirori cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uniwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza wo ni Lazaro wa undi wari urwaye. Nuko bashiki batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda arwaye. Yesu abyumvisha aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana himbazwa. Amen. Amen. Reka dusome no muri Yesu mu bacamanza. Usome tena ndani ya Waamuzi ibice 15 sura 15. Turahera ku murongo wa 11. Tunaanza mstari ya 11. Abacamanza Waamuzi ibice 15 sura 15. Tuhere ku murongo wa 11. Tunaanza mstari ya 11. Turageza ku murongo wa 19. Tamalizika pale kwa 19. Haravuga ngo nuko abayudi 3,000 bahera ko baramanuka basanga Samusoni muri yasenga y'igitare cya Etamu. Baramubaza bati, mbese ntuzi ko Abafilistiya badutwara? Ibyo wadukoreye ni ibiki? Arabasubiza ati, uko bankoreye niko nanjye nabakoreye. Baramubwira ati, tumanuwe no kukuboha ngo tugutange mu maboko y'Abafilistiya. Samusoni arababwira ati, nimundahire yuko ubwanyu mutari bunsumbire. Baramusubiza bati, oya, ahubwo turakuboha tukudadire tubagushyire, ariko nukuri ntituri bukwice. Bamubehesha imigozi mishya 2, baramuzamukana bamukuye muri icyo gitare. Ageze Irehi, Abafilistiya bamusanganiza urusaku, maze umwuka w'Uwiteka muzaho cyane. Imigozi yari mudadiye amaboko ihinduka nk'imigwegwe ishiriye, imuhambiriye biradohoka bimuva ku maboko. Nuko abona igufa ry'umusaya w'indogobe ararisingira, aryicisha abantu 1,000. Nuko Samusoni aravuga ati, erega umusaya w'indogobe ibirundo n'ibirundo, umusaya w'indogobe mwicisha abantu 1,000. Nuko amaze kuvuga atyo ajugunya umusaya wari mu ntoki ze, kandi aho hantu hitwa Lamatelehi. Agumwuma cyane, atakambira Uwiteka aramubwira ati, wadukirikije ukuboko kwawe, none inyota iranyica ngwe mu maboko y'abatakebwe. 19. Ariko Imana ifukurira Irehi, amazi aradudubiza, nuko amaze kunywa umutima usubira mu nda arahembuka. Nicyo cyatumye hahimbwa Enihakoli hari Irehi na bugingo n'ubu ngubu. Amen. Amen. Uranyemera dusoma undi murongo umwe wo muri Hosea. Anikubalia tusome tena shairi moja ingine. Hosea Ndani ya Hosea ibice 6 sura 6 murongo wa 2. mstari ya 2. Hosea ibice 6 murongo wa 2. Hosea sura 6 mstari ya 2. Haravuga ngo azaduhembura tumaze 2, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Nimwakira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tugandire ijambo Imana yanshyize ku mutima. Nataka tuongee neno ambao Mungu aliweka kwa roho yangu. Ijambo rivuga ngo, neno ambao inasema ya kwamba Imana igaruwe n'ijambo yavuze. Mungu amerudia tena kwa neno alisema, iguhembuye bagihari. Mungu amekuamsha tena na wangali pale. Subiremo. Imana igaruwe n'ijambo yavuze. Mungu amerudishwa kwa neno ambao alisemaka. Iguhembuye bagihari. Mungu amekuamsha tena wakiwa. Dufite umwanya utari mutoya, tuna wakati isiyokuwa mchache, kandi turawukoresha nk'uko Imana yawuduhaye. Tutatumikisha kama naposimama hapa ndakora ibintu 3. Nitafanya mambo 3. Mwuka w'Imana nshoboze, Roho wa Mungu aniwezeshe. Ijambo rya mbere, neno ya kwanza turavuga ijambo ry'Imana. Tutasema neno la Mungu. 2, ya pili ndavuga ku buhamya. Tutasema kwa ushuhuda. 3, nibinkundire. 3, ikinikubalia ndaza kuririmba. Nitaimba. Ntago ngikeneye kuvuga Imana y'abandi.
sina haja ya kusema Mungu ya wengine. Numva shaka kuvuga Imana nabonye. Nataka kusema Mungu ambaye nilionaka. Reka mbabwire. Acha niwaambie. Iyo umuntu avuga Imana bamubwiye. Mtu akisema Mungu waliyemweleza biragorana. Ni ngumu sana. Ariko iyo avuga Imana yabonye. Kisema Mungu ambaye ulionaka. Biroroha. Inakuwaka rahisi. Yohana yaravuze ngo. Yohana alisema. Iyo amaso yacu yabonye. Macho yetu iliona. Iyo amatwi yacu yumvise. Na masikio yetu ilisikia. Intoki zacu zakozeho. Na mikono yetu ikagusa. Mureke tuve mu rwego ruvuga iyo batubwiye. Sema acha kusema Mungu balikuambia. Ahubwo tugere mu rwego ruvuga iyo twabonye. Fike kwa hatua kusema Mungu ambaye tulionaka. Reka mbabwize ukuri. Acha niwaambie kweli. Ntabwo nafata iminota 30. Siwezi chukua dakika 30. Vuga Imana itanga imodoka. Niseme Mungu ambaye anatowaka gari. Nkubwire impamvu. Acha nikwambie sababu. Yo Mana sinyizi. Mungu sijue ule. Genzi Imana itanga perimi. Najua Mungu anapana perimi. Kubera ko niyo yampaye. Jo alinipatia perimi. Nubwo itarampa imodoka. Hata kama hajanipa gari. Harabo yazihaye. Kuko benyali patia. Ikeneye ko umuntu wese ayivuga bingana nuko yayibonye. Ana haja Mungu amseme vile wewe ulionaka Mungu. Wivuga ibyitagukoreye. Usiseme vyenye Mungu akukutendeaka. Ugira ngo nibwiri munezero. Unawaza njoo Mungu atafurahi. Vuga ibyo yagukoreye. Sema vyenye Mungu alikutendea. Kuko ibyitagukoreye. Vyenye Mungu hayakutendea. Hari abandi yabikoreye. Kuko wengine alitendea. Umuntu wese ayivuga bingana nuko yizi. Aeleze Mungu jinsi anamjua. Usinavuga Imana itanga. Siwezi sema Mungu mwenyewe anapanga. Sijue Mungu anapanga. Yewe nzi Imana yishura ubukode umuntu atagira akazi. Sema najua Mungu mwenyewe alipaka. Kandi kuba ntayivuga. Niko nasema ule Mungu idatanga inzu. Si kusema hapanake. Abo yazihaye. Kuko benye Mungu. Abo yazihaye nibavuga ko Imana itanga inzu. Nanjye mvuga ko yishura ubukode umuntu atagira akazi. Na Mungu mimi nasema Mungu mwenyewe alipiaka watu manyumba benye abana kazi. Ile ni kweli. Igaruwe n'ijambo yavuze. Neno yenye Mungu alisema. Kandi guhembuye bagihari. Na Mungu amekuamsha na watu wangali pale. Nasanze uririmba neza Imana iguhumugisha. Nilikuta unaimba mzuri. Uko bikose nabonye uri umusore. Niliona ungali kijana. Ubu ntushobora kuza ngo tubwire Imana ikora ubukwe. Hawezi kutuambia Mungu mwenyewe anafando. Ntayazi. Hajue ule Mungu. Yumva bayivuga ariko ntayazi. Anasikiaka banasema ule Mungu mehamjua. Ariko nje nayikubwira. Mimi naweza kwambia ule Mungu. Yabukoze mfite igihumbi. Alitendaka na niko na 1000. Ntagira materiyeri. Sina vitu. Mba mu nzu ya 15. Niko mu nyumba ya 10000. Narinzi ko bazamunkopa nkabishura nyuma. Jua kwamba watanikopesha nilipe nyumba. Ariko yampaye inkwano. Alinipatia dote. Ubwo nakubwira Imana ikora ubukwe utanabyumva ngashiraho n'inkone. Mwenye anaweza kulipa kodi ya mtu. Juu ya nini? Imana ikora ubukwe ndayizi. Mungu anafanya mariage mimi namjua. Yo mpamvu mpiya yaza hano gushima Imana ko yabyaye. Usema mzaza akikuya hapa nashukuru Mungu. Ukabona ababyeyi barariza. Unaona bamama banalia. Ukabona abakobwa bakanuye guri. Unaona badada banafungua. Kubera iki? Juu ya nini? Ntibazi bibera ku isero. Abacue benye binakuwaka wakati mzazi iko nazala. Umuntu wese nayivuge bingana nuko yayibonye. Kile mtu aseme Mungu. Uko Samweli yayibonye siko Samweli yayibonye. Hisi Samweli yona. Umuntu wese yayibonye ukwe. Kile mtu aliona Mungu kwa ina. Ichana ya kumuntu ayivuga bingana nuko ayizi. Mungu useme Mungu gisi. Abo yagaburiye bavuga ko ari Imana igabura. Abo yambitse bavuga ko ari Imana yambika. Umuntu wese nayivuga bingana nuko ayizi. Abo yahaye urubyaro bavuga ko ari Imana itanga urubyaro. Abo yubake dutere haleluya. Amen. Tuzamura amaboko duhe Imana icyubahiro. Inua mikono tupatie Mungu utukufu. Ntundekure Mana we. Ntagufite nta buzima sinabaho. 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 Hallelujah.
Imana ire imfubyi zigakura. Ni Mungu anatunzaka wayatima wanakomaa. Ni Imana ibeshaho. Ni Mungu ambaye anafanya watu waishi. Nabaye imfubyi mfite imyaka 7. Nilikuwa yatima niko na miaka 7. Iwacu uri mu Bisesero. Wetu ni Bisesero. Karongi pale Imana Bisesero. Yandokora 94. Wa kule miaka 1914. Ndio umuhamya wo guhamya ko Imana ire gakuze. Ni ushuhuda ambao niko nayo kwamba Mungu anatenda. 2008 narima ibobo mba muri Eto Kicukiro. 2008 nilikuwa kwa Eto Kicukiro. Narima ibobo mba muri Eto Kicukiro. Nilikuwa maibobo pale mu Eto Kicukiro. Ntunzwe n'ibyo kurya byo muri puberi. Nilikuwa na kulokota vitu ndani ya puberi. Iyo ntararaga muri Eto Kicukiro. Wakati sikuwa nalala pale kwa Eto Kicukiro. Nalalaga muri toilette ku rusengero rwitwa Ruwanje ruri Gikondo. Nilikuwa nalalaka mu toilette pale ku kanisa ya Ruwanje Gikondo. Ntago nari nzi ko amateka azahinduka. Sikujua kama habari zangu zitageuka. Iyo umuntu agufataho ijambo, mtu akichukua neno juu yako, ahera ku mateka yahashe. Anaanzaka ku mambo iliyopita kwako zamani. Ahera ku buhamya bw'ibyo bazi. Anaanzaka kwa ushuhuda yenyewe banajua. Ariko hari ikintu Imana yimanye. Kuna kitu Mungu alijua. Yabimye password y'ubuhamya bw'ejo hazaza. Aliwainyima password ya ushuhuda ya mbinguni. Iyo umuntu akurebeye muri none, mtu akikuonea leo, akuvugaho uko ashatse. Anakusema gisa nataka. Ariko hari ichatazi. Lakini kuko byenye hayu. Ejo hazwi n'Imana. Kesho kuna yuwa Mungu. Igihe uhagazemo, wakati unasimama ndani, gituma umuntu wese agufataho ijambo. Nataka kila mtu anakuwa na neno juu yako. Akakuvugaho uko ashatse. Anakusema gisa nataka. Akavuga ko ntacyo uzimarira. Anasema utajifaria. Akavuga ko ntaho uzigeza. Anasema utajifikisha. Ariko abahereye ku mateka ya none. Kina kiangalia kwa habari za leo. Ariko yabwiye Mengo na kumenya utaraba. Wakati haujakuwa. Abavuga ni baceceke. Watu wanasema wanyamanzi. Bazi none hawe. Wanajua leo ya. Ariko ejo hawe ntago bahazi. Yako hapajue. Hazwi n'Imana ishobora byose. Mungu mwenye anaweza yote. Tutere haleluya. Tuma haleluya. Amen. Amen. C'est la parole. Ile ni neno kabisa. Tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Kwa mikono patia Mungu utukufu. Amen. Ndashimira Imana. Nashukuru Mungu. Yavuze abantu bataravuga. Alisema na watu hawako. Tugaruka muri Biblia. Turudie ndani ya Biblia. Lazaro yuguyu. Lazaro huyu yari inshuti na Yesu. Alikuwa rafiki wa Yesu. Ku rwego Yesu yaryaga iwabo. Gisi Yesu alikuwa nakula na kwao. Umunsi Lazaro yarwaraga. Siku Lazaro aligonjwa. Maria na Marita. Maria na Marta. Bibutse ko bafite inshuti. Walikumbuka kama wako na rafiki. Kandi zigukiza. Mwenye anaweza ponya. Bari bazi ko Yesu akiza. Walikuwa wanajua Yesu anaponya. Ariko bari bazi ko Yesu azura abapfuye. Walikuwa wanajua Yesu anafufua. Hari uruhande rwa Yesu utarabona. Kuko upande ya Yesu arashaka kurukwereka. Atakuya kukuonesha. Uyu mwaka utararangira. Na mwaka haijaisha. Uyu mwaka utararangira. Mwaka hii haijaisha. Araguhembura kwereka uruhande utaruzi. Atakuamsha akuoneshe upande ambao haujaona. Cyo guhemburwa n'Imana. Unaenda kuamshwa na Mungu. Kandi hembura nyine wari ufite ibibazo. Sasa anasaidia na mwenye alikuwa na shida. Ngo batuma kuri Yesu. Wakatuma kwa Yesu. Baramubwira ngo ukunda. Kamwambia Yesu mwenye unapendaka. Kuki bavuze ukunda? Jani ni balisema mwenye unapenda. Batekerezaga ko rino jambo. Bwana waza kama hii iribuze gukora ku maranga mutima ya Yesu. Itagusa ku mawazo ya Yesu. Izindi gahunda. Anasimamisha ingine. Bigatuma tebuka. Na kisha kuye akaza gukiza inshuti ye. Akuye ponya rafiki yake. Yesu arabyumva. Yesu akasikia. Ntiyajyayo. Hakwenda. Ariko avuga ijambo. Akasema neno. Hari igihe twasenze ntiyaza. Kuna wakati tuliombaka tunashika. Ariko aravuga. Anasema. Hari igihe twagiye gusenga mu buvumo. Wakati tulienda kuomba. Kandi ntitwari dukeneye ko avuga. Hatukuwa na haja tusikie. Twari dukeneye ko akora. Tulikuwa na haja atende. Ariko icyo gihe ntiyakoze. Ile wakati ya kutenda. Ariko yaravuze. Lakini alisemaka. Ukajya gusenga abana bishwe n'inzara. Nenda kuomba watoto banakufa. Ntiguhe ibiryo. Hakupatie chakula. Ariko ikagira ikivuga kuri ya nzara iri mu rugo. Lakini anakuwa na kitu ya kusema juu ya ile njaa.
ukajya gusenga bagusohoye mu nzu, unaenda kuomba na banakutoa mu nyumba, ntutahana yo kwishyura inzu, haurudia na pesa za kulipa ariko ugatahana ijambo yavuze kuri bwa lakini bukode, unarudia na neno alisema kwa ile upangaji, ikavuga ngo ndi Uwiteka, nasema niko wa milele, nzagukura mu bukode, na kutosha ndani ya mupangaji. mpangaji. Udatahanya y'inzu, hata kama urudia na ariko utahanye ijambo, lakini umerudia na neno ryavuzwe yenye imesema kuri cya kibazo, kwa ile shida yako. Ubuhanuzi nakuzane rero, ile ni unabii na kuletea leo. Agaruwe na rya jambo yavuze cyagiye, narudishiwa na ile neno ambao alisema ile siku. Ibintu by'abarokore, vitu ya warokole bibanziriza mu mwuka, inaanziaka kiroho, bihera mu isi y'ibidafatika, inaanzia kwa dunia isiyoonekana, bihera mu isi y'ibidakorwaho, ulimwengu yenye haiwezi kusiwa, bihera mu isi y'ibitagaragara, inaanziaka kulimwengu haiwezi onekana. Intebe tuzicayeho, ima viti tunaikana zarabanje kuvugwa kera, zilisemewa zamani, twambaye uko nguko, unavaa hivi, byarabanje mu isi y'umwuka, zilisemewa kwa ulimwengu aho ngaho mwicaye wenye munaikana, habanje kubaho mu isi y'umwuka, kulikuwa kwa Imana igifata rero bya bindi yabanje mu isi y'umwuka, Mungu akasema kwa ulimwengu ya kiroho, ikabikura mu isi y'ibitagaragara, toa mu dunia yenye ikabizana mu isi y'ibigaragara, na bileta mu dunia, ikabikura mu isi y'ibidafatika, toa mu dunia ikabizana mu isi y'ibifatika, dunia yenye ya kushika. Sasa irabanza ikavuga, inaanzaka kusema, irabanza ikavuga, Mungu anaanza sema, munyumve kandi munisikie tu, irabanza ikavuga, anaanza kusema, kavuga ngo nzakujya imbere, sema taenda mbele, ahataringaniye nzaharinganiza, nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze, juni kuvike. Ikavuga, Mungu anasema hakazagera igihe rero, nafika sasa muda, ikagaruka gushyira mu bikorwa bya bindi yavuze, vile benye Mungu alisema. yambwiye ngo nze mbatangarize, niwatangazie uyu mwaka utararangira, hii mwaka haijamalizika, igaruwe n'ijambo yavuze, amerudishwa na neno ije alisema, kuduhembura bagihari, anakuya sasa tu ya ile neno. gukomerana imbaraga ni bya Yesu, cyubahiro no kunesha nabyo nibye, tangiriro ni herezo ni ubitegeka, arakomeye. Twongera tumuzamurire amaboko tumuhe icyubahiro, tuinue tena tupatie Mungu utukufu. ngo Yesu ntiyajyayo, Yesu akwenda, ariko avuga ijambo, lakini akasema neno, aravuga ngo indwara si yo kumwica, akasema ugonjwa sio ya ahubwo kumua, niyo gutuma izina ry'Imana rihabwa ya icyubahiro, kuleta utukufu kwa Mungu. kandi Mariya na Marita na Maria na Martha ntago bari bakeneye ko avuga, hawakuwa na haja aseme, bari bakeneye ko aza, walikuwa na haja akuye agakora, atende. ntiyaza, Hakukuya, ariko aravuga. lakini alisema. Hari abantu bigeze basenga, kuna watu waliombaka, ntiyakora ariko iravuga, Mungu hakutendaka lakini alisemaka. hano harimo abantu bigeze bafata amasengesho y'iminsi 3, hapa kuna watu wanaomba bayavamo idakoze, na Mungu hakutenda, ariko bayavamo yavuze, lakini Mungu alisemaka. hari abantu bigeze bajya mu butayu, kuna watu walienda mjangwa, barasenga, aliomba, ntiyakora, Mungu hakutenda, ariko iravuga, lakini Mungu alisemaka. nabaza n'itangazo rero, Sasa nitangaza bya bindi yavuze cyagiye, vile benye alisema ile bya wakati, bindi yavuze cyagiye, vile benye alisema ile wakati, iragarutse, anarudia, kandi ntabwo igarutse kuvuga, hakurudia kusema, ahubwo igarutse gukora, anarudia atende. Mungu mena ngo abagabo 3 barimo bagenda mu nzira, wanaume 3 walikuwa njiani, babiri imbere, wako wanafika mbele, undi nyuma, mwingine nyuma. ngo wari uri inyuma, mwenye alikuwa nyuma abona inote ya 5, akaona 5,000, yumva najya kuyatora, akasema bari katakenda buze kumubona bamusabe, watamuona wamuombe, ngo ahita agenda ihagararaho, ariko ntiyavuga, akaenda akasimama kwa kusema. ngo bari bari imbere baramaze atese kutaza ngo tugende. Sasa jua nini ukuye twende, uzi ukuntu yababwiye, unayagisha libambia, yaravuga ngo mwebwe mudafite icyo muhagazeho, nyibe nyamu ina kitu ya kusema, mukomeze mugende, muendelee, ariko njyewe lakini mimi hari icyo mpagazeho, huko Kenyami na abafite icyo bahagazeho batere haleluya, kitu wanasimamia ko batume haleluya. ubona hari ikintu duhagazeho, kwa kitu niyo mpamvu tudafite ubwoba bw'ubuzima, hari ijambo duhagazeho, huko neno tunasimama. muri Petero mva ko havuze, ndani ya Petro kuna sema, nyamara dufite ijambo rya hano, huko na neno rirusha yandi yose gukomera, tuzaba tugize neza, tutakuwa nituryitaho, kuko ngo arijya rikesha ahantu hacuze umwijima, basi yenye kuko giza kuna ingiza nuru. umva ukuntu indirimbo y'108 ku gitero cya nyuma yavuze,
nyimbo ya sayewiti gisi inasema araba ngo ngende umukristo sema mimi niko mkristo ico ni ikintu ile njo kitu gihumuriza inafariji umutima wanje roho yangu kikanyibagiza inanisabisha ibyago byose shida yote umva nduhuwe n'umwami Yesu inapumzishwa dufite ikintu duhagazeho kwa kitu tunasimamia dufite ikintu duhagazeho desami kitu tunasimamia nico kitubesheje mu buji nico kitugize abagabo inafanya wanaume abafite ico kintu dutere haleluya kitu wenye wanajua watume haleluya amen iki kintu kikuriza indege hii kitu nakupandisha nani nico kihatwicaje njoo kile kinatukarisha nico kiduhagaritse ahangaha kinatusimamisha nico kitugize abagabo kinatufanya wanaume nico cyabavanye Rubavu ile kitu njoo ilibatosha Rubavu pastor ntago twazanywe n'ikintu pastor hatukukuja kwa kitu Imana yavuganye nawe cyatuzanye kenye Mungu alisema na wewe abantu bangana kuri bakava Rubavu amafaranga yabo pesa yao nta kindi cyabazanye hakuna kitu kingine ni wale ikintu uhagazeho ni kitu yanyuna simama usiko kijya gihagurutsa umuntu iburaya kazi Bulaya azanywe n'ikintu mtu analetwa na kitu usiko kikwicizanya n'abakomeye amashuri utayavuze kubw'impamvu z'akazi Mungu alisema kama usiko kikuriza indege nta ankusanze napandisha kavyo nyamara hari abarakora nyamara hari ikintu duhagazeho nyamara hari ikintu duhagazeho kuko kitu tunasimama icyo ngicyo rero duhagazeho kile kenye tunasimama gitumye Imana igaruka inaacha Mungu anarudi gitumye Imana igaruka inaacha Mungu anarudi gitumye Imana igaruka inaacha Mungu anarudi ntabwo izanywe n'amashuri wize haiko ileta na masomo izanywe na cyindi yavuze analeta na jambo yavuze ile neno alisema jambo yavuze ile neno alisema jambo yavuze ile neno alisema kuko ari nta jambo ivuga hakuna neno yenye na yenye abantu yahera ya watu inapoteaka aya bende wanyu yahera ya wandugu zako inapotea ariko ry'Imana yavuze lakini ya Mungu yenye alisema haiwezi potea aya abantu yaraheze ya watu ilipoteaka ariko ry'Imana yavuze lakini ya Mungu alisemaka kakunze gusirikira tuliendelea kutembea nabwiye abantu niliambiaka watu hivi abantu babinyuma watu wanakuwaka nyuma nureba mama wacu yarashingije unaona mama yetu aliowesha ariko umunsi umwana we mukuru amubwira ko afite umushinga wakati mtoto wake akimwambia kwamba ana project yigeze ahangara kumubwira ngo mwana wanjye nkuri imbere hakusimama kwa kumubwira ngo mwana wanjye nkuri inyuma asaye mtoto yangu niko nyuma yako mushumu mchungaji natwe na kuri inyuma tuko nyuma yako n'umugore wawe ntari imbere ari inyuma yawe na bibi yako haiko mbele yako iko nyuma yako niyo mpamvu bagenda numenya igihe bagendeye banatembea ariko yabwiye kuru lakini sai ntabwo nzakujya inyuma sitaenda nyuma yako nzakujya imbere nitaenda mbele yako ahantu hataringaniye ngewe basi kwenye kuko mzuri nzaharinganiza nitapatengeneza bishop abantu babinyuma watu wako nyuma wasanga bo mwatangiranye batagihari na benye mulianza ariko Yesu kubera ko abahari lakini Yesu iyo bagiye azana abandi ndashima Yesu utabinyuma nashukuru Mungu mwenye Yesu akwake nyuma kandi abimbere kubw'impamvu anakuwaka mbele kwa sababu wibatindaho babinyuma usibakawiye ko banakuwa nyuma ubwira umugore ko ufite umushinga ati sheri nkuri inyuma pe nkuri inyuma unaambia kama mwanamke uko na project sema niko nyuma yako siko Hamana umugore yamugenje sinjo vile ama bibi yake alimwambia ati songora igiti we asema kwani anachonga mti nkuri inyuma genda ubagirire nawe niko nyuma yako wende fanya bakijyanye hose waliendaka nayo kwa si Hamana wenyine wakijyanye Hamana yepeke njo aliendaka kwa umugore wamushutse na mwanamke alikuwa amemdanganya uziko umuntu agushuka wagera mu kaga kagutamo mtu anakudanganya unafika mtabo na kuacha ariko Yesu akubwiye ngo genda gini Yesu akikwambia wende nigeze mu kaga hata unafika mushida mubana muri kakaga unaishi naye mwa ile nigeze mu makuba ukifika mtabo nturi wenyine hawezi kwa kila wewe kumwe muri ayo makuba anakuwa na wewe na wewe pale Lazaro ararwara arapfa Lazaro akagonjwa akakufa ariko apfa Yesu yaravuze lakini Yesu alikuwa amesema apfa Yesu yaragize gute alifariki na Yesu ameisha sema nubwo yapfuye hata kama alikufa ariko hari jambo Yesu yawe kuna neno Yesu alisema nubwo tugerageza hata tunajaribiwa ariko tugerageza jambo Yesu yavuze tunajaribiwa kuna neno Yesu alisemaka ngo Yesu asibira gatatu
Yesu akakaa mara tatu siku tatu. Munsi wa gatatu. Siku ya tatu. Ku munsi wa kane. Siku ya tatu. Abwira abigishwa. Kambia wanafunzi. Ngo tugende. Twende sasa. Tujye gukangura Lazaro. Twende amusha Lazaro. Uzasome Bibiliya. Usome Biblia. Ntago kuri iyi nshuro. Kwa hii wakati. Ntago yagiyeyo bamuhamagaye. Akwendaka na banamuita. Bigeze bamutuma. Habakumuita tena. Kubera iki batamutumyeho? Cyo nini abakumuita tena? Icyo bari bamukenereye cyari cyarangiye. Kenye balikuwa na mungoja kwake ilikuwa imeisha. Bari bamukeneye ngo akize Lazaro. Walikuwa na haja aponye Lazaro. Yari yapfuye. Alikuwa amekufa. Kandi bari bazi ko Yesu akiza indwara. Walikuwa najua Yesu anaponya magonjwa. Bari bazi ko Yesu azura abantu. Habakuwa wanajua Yesu anafufuaka watu. Urwo ruhande rwa Yesu atarakwereka. Ile upande ya Yesu hayakuonesha. Araje arukwereka umwaka utararangira. Anakuya kukuonesha na mwaka haijamalizika. Ngo baragenda. Bakaenda. N'abigishwa uzasome. Na wanafunzi usome. Bagiye batizeye ko ari umuzuru. Walienda hawaamini kama Yesu atamfufua. Ukuntu babwiye Yesu. Unayagisi waliambia Yesu. Baramubwiye ngo tugende tujye gupfana nawe. Twende tukufe pamoja na wewe. Ndashima Yesu utagaruwe na yiri. Wari umukeneye ntiyaje. Wakati ulikuwa na haja naye hakukuya. Ariko yaravuze. Lakini alisemaka. Kubw'iyo mpamvu. Kwa ajili ya ile agaruwe n'ijambo. Anarudishwa na ile neno. Ahageze baramubwiye ngo iyuza kare. Alipofika walimwambia ungekuja mbele. Niko watu urazanwa niki? Sasa saa hii unakuja kwa tugukeneye cyararangiye. Wakati tulikuwa na haja na wewe imeisha. Iyo bireka ungeviacha. Wiruhirije ubusa. Umechoka bure. Watinze kuza. Umekawia kukuja. Iyuza kirwaye. Ungekuja mbele. Wamutumyeho ntiwaza. La tulikuita ubusuragenzwa n'iki ko yapfuye. Sasa unakuja kwa nini mbona amekufa? Ati ni mwizera. Mukiamini ati ku munsi w'umuzuko turabizi ko azazo. Siku ya kufufuka tunajua ibyo Yesu yaravuze. Haiko vile Yesu alikuwa anasema. Abonye batamwumva. Salisikia bamuita. Aravuga ati munyereka aho mwamushize. Munioneshe kwa mlimutia. Baramubwira ati wikwirusha rwose. Kamwambia usijichokeshe. Aranuka. Akasikia. Ngo arebye mu mitima yabo. Akaona muroho zao. Abona ntibamwizeye. Akaona hawana ngwarizwa nuko batamwizeye. Akalia kwa sababu hawakumwamini. Ngo bamujyana aho Lazaro. Wakampeleka kwenye Lazaro alikuwa. Bati ngahariye. Kamwambia ndio pale. Arababwira ngo rero. Kawambia sasa. Ngewe sinzanywe no gukuraho igitare. Mimi sikuja kwa kuondoa. Nzanywe no guhamagara umuntu twavuganye. Nimekuja kuita mtu ambaye tulipendana. Nimwe mwashizeho igitare. Ni nyinyi mliweka jiwe. Nimugikureho. Sasa muondoe. Ubwagarutse gusohoza icyo yavuze. Sasa hivi anarudia ku. Araje ategeka abantu bashizeho igitare. Anakuya kuamuru babanze bagikureho. Warondoe. Narangize. Kisha ahamagara ijambo yavuze. Aite neno yenye alisema. Kuki yavuze ngo Lazaro sohoka? Joni alisema Lazaro ondoka. Iyo atavuga Lazaro. Hangesema Lazaro. Imirambo yose yari aho yari kuzuka. Ile maiti yote ilikuwa pale ngiamu. Yahamagaye izina ry'uwo bavuganye. Aliita jina ya mwenye alizungumza naye. Ntabwo ari bose bari bamuza. Haiko bote balikuwa namuleta. Yarazangwa n'uwo bavuganye. Alikuwa anajua mwenye balizungumza naye. Mubwire ngo mu muryango wawe si bose azahamagara. Mu jamaa yako si bote ataita. Azahamagara uwo bavuganye. Ataita mwenye alizungumza naye. None abandi babyungukiremo. Wengine sasa bafaidike ndani. Abango Lazaro. Lazaro. Sohoka. Ondoka. Uwo bavuganye araza. Kwa sababu alisema na Lazaro. Ndashima Yesu. Nashukuru Yesu. Iyo avuga ibyo azakora. Akisema byenye atatenda. Ntabwo ahera ku byo dufite. Angali yake eshelo yenye uko ndani. Oya. Hapana. Ahera ku bushobozi afite. Anaanza kwa ile pato uko nayo. Ugafata iby'Imana ivuga. Usichukue byenye Mungu anasema. Ngo bihuze n'ubuzima ubayemo. Ubikutanishe na maisha unaishi leo. Uzabona bidakunda. Utaona habitaitika. Ahubwo uzafata iby'Imana ivuga. Chukue byenye Mungu anakuambia. Ubihuze n'ubushobozi bw'ubivuga. Bikutanishe na uwezo ya mwenye anabisema. Ariko naratangaye. Nilishanga. Imana itagira isoni. Mungu mwenye akwena haya. Zo kukubwira ubutaka kandi bizi ko nta butaka budafite nyirabwo muri iki gihugu. Kwambia udongo na hauna udongo hapa mwa hii nchi. Imana. Imana idatinya kukubwira inzu kandi bizi ko inzu zose zibaruye zifite ibyangombwa banyuza. Sasa Mungu haogopake kukwambia nyumba na nyumba iko na vitambulisho na watu wamejiandikisha kwa ile vitambulisho ile manyumba.
Imana itagira ubwo kukubwira ubutaka ibizi ko n'ubwa leta yabwibarujeho. Sasa na Mungu anakuambia udongo na anajua kwamba leta imejiandikisha kwa ile udongo. Kigihugu hari ubutaka burimo budafite uwo bubaruyeho. Hakuna udongo yenyewe ina mwenye na. Ariko Imana bwayo. Lakini ku Mungu ikavuga ngo ndi Uwiteka. Nasema niko wa milele. Uhaye ubutaka. Nimekupatia uhaye inzu. Nimekupa nyumba. Kubera iki bivuze kandi byose bifite ba nyirabyo. Joyo nabisema na biko na benye nabi. Yabwiye kura ngo nzakenyuruza. Alisema kwamba nitavua. Hari abantu igiye gukenyuruza mu kwezi kwa Genda. Hari abantu igiye kugira ibyo yambura. Anaenda kugusa. Tugize umugisha turi kumwe na bishop. Tuko na baraka, tuko na bishop wa Bethlehem. Bishop. Mbere yuko hano hababa ahanyu ntihari afite ba nyiraho. Mbele hapa wakukue watu sikulikuwa na benye nao. Afite ba nyiraho. Sikulikuwa na benye nao. None ubu naha Bethlehem. Sasa hii ni ya Bethlehem sasa. Mubwire ngo hari umuntu utuye mu byawe ugiye kubivamo. Uko mtu mwenye anayikala mu byako anaenda bitoka naye. Kandi agiye kubivanwa n'ijambo Imana yavuze. Anaenda biondokcho nani na neno yenye Bwana alisema. Esiteri ntabwo yicaye ku ntebe. Esiteri iri umwamikazi. Yicaye ku ntebe ihagurutseho undi. Alikala kukitia niliondoka. Hari Imana igiye guhagurutsa abantu ikwicaze. Hari icyubahiro Imana igiye kwambura abantu. Mungu anaenda nyangana watu. Nirangiza ikiguhe. Kandi birakorwa n'ijambo Imana yavuze. Kwa neno yenye Mungu alisemaka. Ababyakiriye dutere haleluya. Amen. Amen. Dore nguyu muvandimwe Imana imuremeye ibirori. Imuremeye ibirori. Irabiremye. Mungu anaumba. Mungu anaumba. Kandi ngutangarize ko ufite mu Rwanda igihe gitoya. Mungu amekumbia. Mu Rwanda hari igihe gitoya. Kwa wakati kidogo. Imana igarutse gushyira mu bikorwa icyo yakubwiye. Mungu agiye kutanga. Kandi igiye gushyira inzira utabonaga. Amen. Asante sana. Yabwiye Dawidi ngo nzigwatiriza ko ndashimira Imana igiye kwigwatiriza ikatugirira neza. Mungu mwenye anaenda sasa kututendea mema. Haleluya. Mureke mbanze nkwe twabayeho tubwiriza nta n'uduha amazi. Mubanze muntegereze nsobeho nisoza ndakomeza. Sasa muningoje ni kwanza nikunyweko. Amen. 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 Imana iguha umugisha mama, wamenye ko ntakunda amazi. Amazi ndayanga ntago nyakunda. Izi myaka twayanyweye tutanayashaka. Amen. Amazi ndayazira. Ntago nyakunda pe. Pendake maimi. Uzi myaka twabayeho. Unajua miaka yenye tuliishi. Nigeze njya hano umuntu azana icyayi. Nilienda kafasi mtu analeta chai. Abona ashizemo tuyiko. Mimi naona banatia ndani tu. Arambwira ati kushizemo isukari nyinshi. Mbona atia sukari mingi? Ati zakwica. Asa itakuwa. Ndavana isukari ntangiye kunywa ejo bundi yari yambamo nyinshi. Sukari yenye. Sibwo ntangiye kuyinywa se. Sinjo mimi naanza kunywa. Abatangiye kuyinywa cyane ni muyigabanye twemwe ariko tukiyibona. Njo tunayupata ile sukari. Bunje kwiteza ibiteke n'imyumbati mu izina rya Yesu. Ngenda jya kwihata amadegede hari kibazo mfitanye n'umubyibuho Imana yamba. Sasa kwenda kukula maboke ese niko na probleme kweli. Kandi Imana yaravuze ko tuzarya tukanywa. Kandi byose bituruka mu ijambo Imana yavuze we. Ndani ya neno yenye Mungu alisemaka. Hano harimo abantu bavuganye n'Imana. Hapa kuna abantu basenze Imana iravuga. Kuna watu bali yabwiye akazi we. Yemwe yabwiye amazu we. Igaruwe n'ijambo yavuze. Kandi igiye kuguhembura bagize gute. Bagihari. Babandi bavuze kutazatabarwa iragutabara bagihari desami. Irahindura amateka bagihari. Ntabwo yabikora baragiye. Hoya. Irabikora bagize gute bagihari. Anakuya kutenda byenye alisemaka. Lazaro arazuka. Lazaro akafufuka. Baramuhambura. Wakamfungua.
Lazaro ntiyazuwe n'ikindi. Lazaro hakufufuliwa na kitu ingine. Yazuwe n'ijambo Imana yamuvuzeho. Kufufuliwa na neno yenye Mungu alisema juu mbere yuko apfa. Mbele akufe. Nta kindi kiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Hakuna kitu ingine inageuza story ya maisha. Ijambo Imana yakuvuzeho. Ni neno yenye Mungu alisema juu yako. Mu kwezi kwashize, mwezi iliyoisha, nari ndi Rubavu. Nilikuwa Rubavu. Kwa Pastor Roger. Wa Pastor Roger. No mu cyumweru gikurikira ikinzaba ndiyo nzabafite icyumweru. Na wiki yenye itafata tutakuwa hapa. Naho ikintu cyantangaza. Kia kitu ilinishangaza. Imana yajyaga iva kuzatugirira neza. Mungu alikuwa anasema atakutendea mema. Ngeze nsanga bakodesheje hotel. Niliona kwamba balipangisha hotel. Yo kujya ndaramo. Ya kulala ndani. Kandi aho nararaga. Nafasi nililala. Siho nariraga. Sinjo haiko njoo kwenye nilikuwa nakulia. Utekereza umuntu wari mayibobo 2008 mtu mwenye 2008 bamure toki Kicukiro. Kule kale kwetu. N'ibyo kurya byo muri puberi. Na kula chakula ya yalala. Kandi nyengira amashuri ntajya mvuga kubw'impamvu z'akazi. Mimi nakuona masomo yenyewe siwezi eleza juu ya kazi. Ndashimira itarobanura ku mutoni. Nashukuru jua cha. Umahanga yose uyubaha. Kila mtu mwenye anaishi. Anakombya gukiranuka. Anafanya ya haki. Ntihazagira ugusuzugura. Kusikwe mwenye atakusara. Twese twarize. Sote tumesoma. Uretse ko tutize hamwe. Hatukusomea fasi moja. None Imana yatwigisha hamwe izadukoresha bimwe. Mungu akitufundishia pamoja anaweza wese mwigisha bijanye n'ibyizamukoresha. Anakufundisha tofauti na vyenye hata kutumikisha. Munyumve mvuge kano kano. Rega usikie niseme hii kitu. Ibi bintu tunyuramo. Hivi vitu tunapita ndani. Imana ifite ikizabimaze. Mungu anajua vyenye atatendaka nani. Bino bintu duca. Hivi vitu vyetu tunapita. Imana ifite ikintu izabimaze. Mungu anajua vyenye atabifanya. Ubwo buhamya unyuramo. Ile ushuhuda. Ayo mateka. Imana ifite ikizayamaze. Mungu anajua vyenye ataifanyisha. Ngibyo uri gucamo. Vyenye mwambie vyenye uko napita ndani. Imana ifite ikintu izabimaze. Mungu anajua Kenya atabifanya hilo. Siko mujya muririmba. Sinjo vile munaimba. Ngibyo tunyuramo none. Vyenye tunapita ndani. Niko buhamya. Vyenye munahakika. Bwacu bwejo. Kesho. Kumbe Imana ibitunyuzamo. Mungu anatupitisha ndani. Ifite ikizabimaze. Anajua Kenya atabifanyisha ile vitu vyetu. Barabajya bampamagara. Ko benye bananiita. Bakambwira. Bananiambia. Ngo ngwino tubwire uburyo Imana yakurokoye 94. Bia tuambie gisi Mungu alikuokoa. Jewe nakishijwe no kwibuka uburyo Imana yandokoye 94. Mimi niliokoka juu Mungu aliniokoa. Bamaze kwica abavandimwe. Saba alimaliza huwa banduku. Umuntu wa nyuma bishe. Mtu wa mwisho wa mwebali. Ni umugore wa marume. Ni bibi ya Muyomba. Bari twihisha ahantu hegeranye. Alikuwa anajificha fasi ya karibu. Yari afite umwana w'amezi 7. Alikuwa mtoto ya miezi 7. Umwana ararira. Mtoto akalia. Ariza baduhigaga barabyumva. Lipolia wenye balikuwa natushambulia bakasikia. Baraza baramutwara. Bakakuya bakambeba. Ariko nje nibambona. Mimi abakuniona. Baragenda bamwinjiza mu nzu yiwe. Wakamuingiza mu nyumba. Icyambwiye ko bamwishe. Kenya kiliniambia kwamba nagiye kubona mbona umuvu w'amaraso unyuze munsi y'urugi. Ndaona damu inapita chini ya mlango. Amaso yanjye yarabirebaga. Macho yangu ilikuwa naona. Basohokana wa mwana w'amezi 7. Iya mtoto ule miezi. Niwe wari imfura ye. Joto ilikuwa nao chini. Bamushira hanze mu mbuga. Bamutia chini kwenye kiwanja. Narabirebaga. Nilikuwa nabiona. Bamukubita ubuhiri bwa mbere mu mutwe. Piga kabisa buhiri. Kana gahita kikubita hasi. Katoto kakanguka chini. Aho nari nihishe. Kwenye nilikuwa nafichama. Numva nanjye ntacyo bikimariye kubayo. Hakuna vya hivi naweza nifani tu. Mitansohokayo. Nikatoka pale. Barambwira ngo nawe twagushaka. Kaniambia na wewe tulikuwa nakutafuta. Bari twakubuze. Tulikuwa tumekukosa. Nababwira ni ndabizaniye. Nawaambia nimekuya. Wari umaze kubica yari umuturanyi. Mwenye alikuwa na malista baua alikuwa jirani. Ukuboko kumwe kuramfata. Kono moja kinigusa. Kundi gufite wa mupanga umaze gutema umugore wa marume. Ile mpanga yenye ilikuwa na malisa kata. Wari ukijeje tamaraso. Ilikuwa navuya damu. Anjani wabo. Akanibeba kwa. Ku giti cha avoka. Kwa mti ya avoka. Aranyicaza. Akanikalisha. Ukuboko kumwe gufata igikano. Kono moja ikagusa shini. Kundi gufata umupanga. Ingine ikagusa mpanga. Ambabazi yaramfitiye. Hakuna huruma yenye alikuwa. Izatagiri w'amezi 7. Kwa mtoto yari kuzigira w'imyaka 7. Sasa mwenye alikuwa na aramanura agiye gutema. Wakati alishusha. Habura santimetero. Ulikosa santimetero. Umupanga ugere ku gikano. Mpanga ifike kushini. Ukuboko kuri bloka. Kati bloke. Kuri bloka.
mikono ikasimama, kubura ubwamanuka, ikakosa gisi ya kubura kushuka, ubwazamuka, ikakosa gisi ya kupanda. abuze icyo akora. Alipokosa kitu arambwira ngo haguruka ugende. kaniambia simama wende. ndahaguruka ndagenda. Nilisimama nikaenda. sigahagaze muri ya position yafasha agiye kuntema. Nikamwacha na simama kwa ile position. uko yahavuye simbizi. Gisa alitoka pale mu Bakorinto haravuze ngo sasa mu Bakorinto wanasema iyaturokora urupfu rukomeye, alituokoa kifo, iracyaturokora angala natuokoa, kandi twiringiye ko na tunamtumainia izakomeza no kuturokora, ataendelea kutuokoa. iyo mbabwira niyo nabonye siyo nabwiwe n'abandi. Mimi yenye niko nabambia ni yule Mungu mwenye nilionaka, si ule baliniambia. Mfite mama wacu uyu munsi aracyariho, niko na mama yarandebye arambwira ngo nzapfa ntikamiye nayimbwa. Akasema utakufa bila hata kupata ta, ariko yandebeye mu gihe maziwa ya imbwa. yandebeye mu gihe alinionea pale, yibagirwa ko hari ikindi gihe Imana yagennye ku buzima sababu bwanjye, kwamba kuna kitu Mungu aliumba kwa maisha yangu. igihe kigutuzaho gishaka, wakati na kuikalisha fasi na pendo. ubu mwese ahantu mutuye sisi sote kwenye tunaikala muhatujwe n'igihe, tunaikala juu ya muda. igihe kigutegeka uhahira, wakati inakuamuru fasi utahemelea, igihe kigutegeka uko wambara, na kuamuru fasi utavalia, igihe kigutegeka isoko uhahira modezami, wakati inakuamuru soko ambao utahemelea ndani. muzara badamu yo mugiye mu isoko, mwangalie wa mama wakati munenda sokoni, bitewe n'igihe urimo, fatana na wakati uko ndani. ugenda uvuga ngo nimunyereke inyanya z'ikimene, unaambia mtasemu nionyeshe tomate za kiponda, bakubaza ngo kubera iki, sababu nakwambia se juu ya nini, ngo nizo zigira isosi, ndio yenyewe inakuwa na supu, muba mubesha ziranasharira, munaudanganyake na kwa buchungu. ahubwo igihe ntikikwemera kubaza inyanya nzima, wakati haikukubalie kuuliza tomate ya mzima, ukajya muri busheri, unaenda mu busheri ngo ndashaka imifupa n'ibinono, nataka mifupa na binono, ngo nibyo biryoshye isombe, ndio yenyewe binapendeza kasombe. ni ikinyoma, ile ni uongo, ahubwo nibwo bushobozi ufite, ndio upato yenyewe uko nayo, nibyo igihe kigutegeka, ni wakati na kuamuru vile. ariko ndashimira Imana inyuranye ibihe, nashukuru Mungu anapitisha mwaka, igihindura ibihe, inageuzaka nyakati, igihindura ibihe, abantu bagahindura amagambo, inageuzaka watu wanageuza maneno. ibyo umushumba yavugaga, yenye mchungaji alikuwa ntabwo intambara zose bazirwana, vita yote hawaipigana, hari izirangizwa n'igihe, huko yenye inamalizwa. umuntu nagusuzugura uzamutega igihe, mtu akikusarau mupatie muda, igihe gitanga igisubizo gikwiye, tajibu kwa mtu. Hamani yasuzuguye Morodekayi, Hamani alisarau Mordekai, igihe kirabihindura, wakati kageuza, gifata Hamani kagusa Hamani, kimushyira inyuma ya Morodekayi, kamuweka nyuma ya Mordekai, Morodekayi ajya imbere, Mordekai akaenda mbele. ni igihe, ni wakati, ntigiterwa Teobali, ntago gisunikwa, wakati hawaisukumaki. aya 21 nta kintu akora ku gihe, ya 21 haifanyake kwa mbicayo masengesho amara, ndio maombi yenyewe inafanya, atuma twambara imbaraga, inatuvika nguvu, tugategereza igihe cy'Imana, tunangoja wakati ya Mungu. Habakuki haravuze ngo Bakuki alisema ibyerekanywe yenyewe bilione bifite igihe, iko na wakati, byategekewe, yenyewe iliamuru, ntibizatinda, haitakawia, naho byatinda hata ikikawia ubitegereze, ungoje kuza ko kuja yake bizaza, itakuja, ntibizahera, haitakosekana. umwe wambwiraga ngo sinzikamira nayi, mwenye alikuwa anasema kasema sitakamula hata ya imbwa. uyu munsi iyo nagiyeyo, nikienda leo kwa arambwira ngo ananiambiaka murakaraba amazi akonje cyangwa nashyushye, mutanawa maji ya moto au ya baridi, ni igihe. Yajyaga afata ibyo kurya byagagiye mu nkono, alikuwa anasema, alikuwa anachukua chakula yenye ilichacha ndani ya chumba, akaba ari byangaburira, ndio ananipatia, akambwira ngo abana banjye batekera ibizima ntibarya imigage, bia batoto yake bakosa hata bapigia vya mzima hawezi kula vya kuchacha, ukagira ngo ngende umwana w'imchizi, unawaza mimi niko mtoto wa fish. ni igihe, ni wakati, igihe kiguha ijambo, wakati nakupa neno, igihe kikwambura ijambo, wakati na kunyang'anya, igihe kigushira inyuma, wakati na kutia nyuma, igihe kikuzana imbere, wakati na kuleta mbele. mubwire ngo nikwigishe kumenya uko uba muri icyo gihe uhagaze, ambie wanifundishe kuishi mu wakati yenye niko ndani, nikwigishe kumenya uko Mungu ukitwaramo, akufundishe kisha utatembea mwa ile wakati yenye uko ndani. mubwiza avuze ngo ikintu cyose
Mhubiri alisema wa kila kitu yakigeneye igihe. iko na Hari wakati. igihe cyo gukundwa, Kwa wakati ya igihe kupendewa, cyo kwanga, wakati ya igihe kukataliwa, cyo gusarura, wakati ya kuvuna, igihe cyo kubiba. wakati ya kupanda. Imana ikwigishe kumenya kuba muri icyo gihe urimo, akufundishe gisi ya kusimama ndani ya ile wakati, kugira ngo tuze kugana ku ijambo ry'intego turimo. jo turudie kwa neno ya shabaha yenye tuko ndani. Iyo umuntu ataratabarwa n'Imana, Mtu kama yaokolewa na Mungu aba ameze nk'itisi iri ku meza y'umutayeri. anakuwaka sawa tisi yenye iko kumeza ya tayeri. Iyo myenda yose mwambaye, Ile manguo yote munavaa, barabanje barakatagura. walikatakata ile manguo. Fata bazerish, fata bazerish, Kamata bazerishi, uyishyire umutayeri. uibebeye tayeri. Murabizi ukuntu ihenze, Najua gisi na kuwabe. agufata ibipimo, Sasa akuchukue mabega, narangiza akatagura. kisha anze kata. Sasa Usanze bayikaze, ukikuta gisi banakata, wabona nta kizavamo. unaweza ona hakuna kitu kitatoka ndani. Iyo umuntu ataratabarwa, Mtu kama yaokolewa, baba babona nta cyazavamo. wanaonaka hakuna kitu atafanya. Ariko umutayeri wakase yitisi, Lakini tayari mwenye alikata, niuzi uko azabigenza. anajua gisi atabifanya. Turiya dutambaro Na ile vitambaa akatubyazamo ikintu. anaifanya kitu. Imana yakuremye, Mungu mwali kumba, nizi uko izabigenza, anajua gisi atafanya. ikagukuramo ikintu gikomeye. Ku vitu vikubwa. Niyo mpamvu Hoseya Ndio maana Hosea, aravuga ngo niyo yadukomerekeje, ndio mwenye ni alitulumiza, nayo izatwomora, ndio mwenye atatufunza, izaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu siku ya izaduhagurutsa. tatu atatusimamisha. Ariko reka uzaza umutayeri yamaze guhuza agatambaro Kuye n'akandi, sasa tayari ameshakutanisha ile vitambaa, maze atera ipasi. kisha apige pasi. Sasa Umuntu wese yifuza kugura uwo mwenda, kila mtu ana haja ya kuuza ile nguo. ariko ninde wajya kugura umwenda ukase Nani mwenye nenda uza nguo yenye nakatiwa? kandi uza agaciro k'ibi bitambaro bikaze? Na unajua ile ukijua samani ya ile vitambaa nakata, Ni umutayeri wawe ukaze. tayari mwenye alikata ile ndio anayua. Uza agaciro kawe ni Yesu wenyine, Mwenye anajua samani yako ni Yesu pekee. kuko ni uzi icyo azagukuramo Yeye ejo ndio mwenye hazaza. anayua Kenyatta kutenda ndani. Iyo umutayeri atabereye maso ibitambaro bye, Na yele kama hawe macho kwa kitambaa yake, abakora isuku batwara ibitambaro by'umumaro mu bideje. wana wengine sasa wenyewe banafanyaka usafi, banabeba ile vitambaa. Yesu atakubereye maso, Yesu kama asipokuwa macho kwa juu yako, bakujyana, banaweza kukubeba, bakohereza. banaweza kukutuma, Ariko Yesu lakini Yesu abereye maso anakuwa macho ibitambaro byiwe, vitambalo yake. kuko azi uko azabihuza, Anajua gisa atabikutanisha, akabibyaza ikintu. anazalisha kitu. Samusoni uyu nguyu, Samsoni huyo, reka no gutinda ku mateka ye, nisiseme sana hadithi yake, habari zake. yavutse Imana yavuze. Alizaliwa na Mungu amesema. Murabyibutse? Mnabikumbuka? Yavutse Imana yavuze. Alizaliwa na Mungu Yasanze nyina mu murima, alikuta mama yake marayika kwenye aravuga ngo shamba. ugiye gusama inda. Malaika akasema kwamba utachukua mimba. Mwanaume alipokuja akamwambia, Reka no gutinda aho ngaho, nisikawie pale. igihe kiragira barabyara. Wakati ilifika walizaa. Bamaze kubyara, Wakati walizaa, Samusoni arakura, Samsoni bakora alikoma, ibyo Imana yababwiye. akafanya kile Mungu Hanga aliwaambia. twasomye rero, Basi tulisoma, ni igihe yari yakunze umukobwa, wakati alipenda msichana, baramuguranira, bamuha wakambadilisha, atakunze, wakamupa yule ambaye. aragenda arabahemukira. Sasa Wamaze kubitura ibyo bamukoreye, alipowalipa vile vyenye ngo walimpa, aragenda ajya kwihisha mu isenga y'igitare akaenda fichama kwenye pango la cyitwa Etamu. Etamu. Kino gitare kivuga iki? Ile mwamba inasema nini? Ni Yesu. Ni Yesu. Nubona byakomeye, Ukiona mambo iko nguvu, uzajye kwihisha muri Yesu. jifiche ndani ya Niho Yesu. umuntu yihisha ntakorwe Sio n'isoni, kwenye mtu niho anajificha umuntu hata yihisha pata. ntamwari, Mtu anafichama pale hata pata. niho umuntu yihisha amateka Sio kwenye agahinduka. mtu anafichama Aha na ngaha yihishe rero, hapo ukijificha. byari bizwi na bene wabo. Yenye bilikuwa najua kwa Bene wabo nibo bari bazi aho yihisha bandugu yake, ndio walikuwa najua kwenye bonyine. bo peke tu. Abafilisita ngo baza baje kumushaka, Wafilisti wakakuja kumtafuta, bakura na bene wabo wa Samusoni, wakakutana na bandugu yake na ngo Samsoni. barababwira ati rero, Wakamwambia, aho kugira ngo mutwice tusema mtu huyu tuzira umuntu umwe, juu ya mtu mmoja, muze tujye kubereka aho ari. mkuye tuwaoneshe kwenye hii. Ngo barabazana, Wakawaleta, baza aho Samusoni ari, fika kwenye Samsoni, baramubwira ati baje kugushaka, akamwambia banakuya kutafuta, kandi we waduteje ibyago. na wewe njoo mwenye ulitufanya. Samusoni ati ibyo bangiriye nibyo nabagiriye. Samsoni akasema vyenye ni baba, Arababwira ngo dusezerane, sema tuaidiane, nimumubwire mwebwe niba mutari bunye, muniambie kama hamutaniua nyinyi. baramubwira ngo ntago turi bukwice, Akamwambia sisi wenye ariko hakutakuwa, turakudadira,
lakini tutakufunga, tuguhambire, tukufunge, tubagushire, tubakubebeye. niba hari ingoyi igoye, Kama kumko kifungo ya nguvu, ni ya bene so, ni ya ndugu yako. mwene sara kuzirika, Ndugu yako anakufungaka, aho ugeze hose bakabona uri umurozi kandi utari, basi yote banaona uko mulozi na uko mulozi, kubera ko waziritswe na mwene so. Ulifungwa na ndugu yako. Bashumba, Wachungaji, ntabwo ikibazo dufite ari cy'Abafilisiti, shida tunayo haiko ya Wafilisti, ikibazo dufite ni cy'Abayuda bene wacu. shida tunayo ni ya Wayuda wa ndugu zetu. Pastor Samu, Pastor ntabwo Samu, Filistia wakurwanya, Mufilisti hawezi kupiga vita, uzarwanywa n'Umuyuda mwene wanyu. tapigwa na mtu anajiita ndugu yako. Bishop, nta Mufilisti uzakurwanya, Bishop, hakuna Mufilisti atakupiga, urwanya n'Umuyuda mwene wanyu. ni Wayuda wa ndugu zako. Ngo baramuboka, Kisha wakamfunga, bamushyira Abafilisiti. kamubebea Bafilisti. Umva ijambo nakunze rero, Neno ni nyeni lisema, Imana irabizi neza Mungu anajua mzuri. ko intwari iri buze gufasha Samusoni kwica Abafilisiti Mungu kwa kusaidia Samsoni kwa kuua Wafilisti, iri mu birindiro by'abanzi, iko ndani ya kundi ya wadui. niyo mpamvu nahereye hejuru Jo nilianzia pale kugira ngo tugere ku murongo wa 19. tufike kwa 19. Imana yabibonye yuko Mungu aliona kwamba intwari iri buze gufasha Samusoni silaha yenyewe itasaidia Samsoni kwica abanzi, juu ya kuua wadui, iri mu birindiro by'abanzi. iko ndani ya wadui. Bene wabo wa Samusoni, Bandugu yake na Samsoni bafata Samusoni, wakachukua Samsoni, baramuboha, wakamfunga, baramudadira. wakamkaza. Imana ntiyemera ko Abafilisitiya baza basanga Samusoni, Mungu akukubali Wafilisti wakute Samsoni, ahubwo ituma Abayuda katuma Wayuda bafata Samusoni wachukue wa Samsoni, bamushyira Abafilisitiya. ambebee Wafilisti. Kumbe Imana ishanganije Samusoni, Mungu amekuta Samsoni, intwari iri buze kumufasha kwica abanzi. silaha yenyewe itaua wadui wake. Ngo akigera mu birindiro by'Abafilisitiya, Alipofika kwa kambi ya Wafilisti, ngo bamusanganiza urusaku. wakaanza lalamika. Umva icyo rusaku rwavugaga, Sasa ile malalamiko ilikuwa na bene wanyu barakuzanye, bandugu yako wamekuleta, wari waratunaniye, ulikuwa umetushinda, none barakutuzaniye, sasa wanatuletea ngo bamusanganiza urusaku rwo kumwishima hejuru, fujo ya ngo kulalamika. bagisakuza. Ngo Walipoalamika, imbaraga z'Uwiteka nguvu za Bwana wa milele zimanukira kuri Samusoni. kashuka juu ya Samsoni. Hari imbaraga zijya zizira mu bigeragezo, Nguvu zinakuja, hari imbaraga duhabwa turi mu bigeragezo, nguvu hari imbaraga duhabwa mu rusaku rw'abanzi. nguvu tunapupa wakati ya malalamiko ya watu. Wakimara kumva imbaraga ze, Aliposikia nguvu za Mungu, ngo nibwo amaso yabonye agasaya. macho. Hari intwaro utarwanisha udafite imbaraga z'Imana, Kuna silaha yenyewe huwezi piganisha na kama hauna nguvu za Mungu. hari intambara utatsinda udafite imbaraga Kuna z'Imana. vita huwezi shinda bila nguvu za Ngo Mungu. afata agasaya, Akachukua ile pati, ngo yica Abafilisitiya akaua igihumbi. Wafilisti ile mfupa, Ngo amaze kubica kisha kuwaua agwa umwuma, akakuwa na kiu, arananiwe, akachoka. Bashumba, hananirwa uwakoze. Wachungaji, mwenye anachokaka ni mwenye alitumikaka. Ntugaseke umuntu ko yananiwe, Usicheke mtu jua amechoka, hawe hakuna. hananirwa uwakoze, Kuna chokaka mwenye alitumika. akosa uwakoze. Sasa kuna mwenye anafahamu makosa ni mwenye alitumika. Sinigeze mba n'inkera gutabara, Sikukuwaka hata daso, ariko nziranye n'abasirikare, lakini najuana na waskari. barambwiye ngo iyo mugenzi wabo bamurashe, Kama ndugu yao wanampiga risasi, nibamuta hawamutupake, barwana no kumuproteja wanapigana akajuba mulinde kugira ngo batongera kumurasa. juba simupige risasi. Ariko Abayuda bene wacu, Lakini Wayuda wa ndugu zetu, iyo urashwe wakati unapigwa risasi, ahubwo bongera igikomere. sasa wanaongeza tena Umushumba araraswa, tungaja akipigwa aho kugira ngo bagenzi be tena wa bamuproteje ndugu zake wamulinde, bakaba ba mbere bongera igikomere, wanakuwa wa kwanza kuongeza kidonda, bakajya kwandika, wanaenda andika, bakajya muri za boboni kofi gusangira ibyayi bamutaramiyeho, wanaenda kule kuchangia chai na biko na musema, bakibagirwa ku mwanzi wamurashe, wanamsahau kwamba adui mwenye amemupiga, nababahiga. nabo iko na batafuta. Baranambwiye ngo niyo umusirikari wabo yapfuye, Ase hata askari wake ntabwo akifariki, intumbi yayo bajya bayisiga ku gasozi, maiti yake hawezi kuiacha kumulima, barayitwara wanaibebaka, bakajya kuyishingura mu cyubahiro. wanaenda ijika kwa heshima. Abisi baturusha ubwenge, Badunia banatushinda akili, barako nitwe turi gusenyana. si njo tuko tunabomoa. Utakosa ninde?
ariko umushumba akora ikosa ugasanga abandi bashumba babigize mchungaji igitara anafanya makosa wengine wanamfanya kikao bakibagirwa ko umwanzi umurashe nabejo wanasababu yabasa kwamba adui mwenye anamupiga na njoo mwenye ko nabapiga umuntu agwa mu cyaha yakiguye ariko se mtu anaanguka mzambi ameanguka we mzambi ntabyo wakoze uretse ko bitaramenyekana wewe haukutenda dhambi hata kama habijulikana ninde ntungane se nani mtakatifu uretse ubuntu bw'Imana isipokuwa wema wa Mungu ngana ku musozo ninafika kwa mwisho ngo agumwuma akaanguka kwa kiu avuga ijambo rikomeye akasema neno ya nguvu aravuga ngo wadukirishije ukuboko k'umugaragu wawe aseme umetuokoa kwa mkono ya mtumishi wako kumbi niwe wivugaga na yeye ndio alikuwa anasema none ugiye kwemera unaenda kubali ngwe mu maboko y'abatakebwe nianguke mu mikono ya wasiotahiriwa ngo Imana yumva gusenga kwa Samson Mungu akasikia kuomba ya Samson muri iki giterane mwa hii mkutano Imana izumve gusenga kwa Mungu asikie kuomba yako muri iki giterane mwa hii mkutano ntizemere kugumwuma na hata juka wako ntizemere kugwa mu maboko y'abatakebwe jua kwamba usianguke ntizemere kugwa mu maboko y'umwanzi Mungu asikubali nibyo ko kurananiwe nibyo ko kurananiwe ndio ni kweli unachoka ariko Imana ntizabyemere lakini Mungu hatakubali Imana ihita ifukurira ibaho ngaho Mungu akafanya chemchem pale aho ngaho pale pale aho ngaho pale pale aho yasengeye kwenye aliombea aho yasengeye kwenye aliombea aho yambarije kwenye niho iriba ryafukutse chemchem ikatokea ngo riradutubiza ikaanza kutokea ngo avoma mu mazi chotama aranywa akakunywa umutima urahembuka roho ikaamuka ngo iryo riba ryitwa ile chemchem enihakole enihakole iriba ry'uwambaje sasa